Mnogi ljudi kad pomisle na Konzum, pomisle na samoposlugu koju mogu kupiti hranu, robu i ostale kućanske potrepštine. Da li ste ikad Konzum pogledali na ovaj način? Ovo je naših 5 činjenica o najvećem i najbogatijem trgovačkom lancu u Hrvatskoj. Konzum! Znate li da blagajnica u Konzumu zaradi 2900 kuna, što je manje od iznosa koji Todorićev sin potroši na gorivo za svoj automobil u jednom prosječnom danu? Jedan od radnika, nakon 20 godina provedenih robujući za Konzum, pri odlasku u penziju za otpremninu je dobio 4 gume Sava za svog 30 godina starog Golfa dvicu. To je bila njegova otpremnina. Ivica Todorić osnovao je Konzum 1957. godine u Zagrebu, gdje je imao samo jednu poslovnicu. Ta jedna poslovnica poslovala je do raspada Jugoslavije, te je za vrijeme rata Todorić stekao veliki profit i postao vlasnik vodećeg trgovačkog lanca sa preko 700 poslovnica u Hrvatskoj i zemljama bivše Jugoslavije. Mora se napomenuti da je Todorić veliki biznismen, dok su druge firme propadale, njegova je procvjetala. Samo u 2008. godini Konzum je stekao profit od 14 milijuna kuna, a radnici još dan danas rade za minimalac. Kao što smo već rekli, plaća u Konzumu je 2900 kuna, isto koliko je bio račun jučerašnjeg ručka Ivice Todorića. Upravo smo saznali da je radniku koji je putem otpremnine dobio 4 gume Save pri vožnji jedna od tih guma pukla, te je se zabio u drugi automobil.